Zorica Marković doživjela je pravu dramu u svom domu u okolini Beograda. Kada je primetila da se ispred njene kuće pojavljuju dva nepozната mladića, piše Svetars. Pevačica je odmah posumnjala da je na meti pljačkaša i slučaj prijavila policiji. Stalno su se vraćali, gledali u dvorište i da ispitivali teren. Bukvalno su skenirali kuću. Niže joj trebalo mnogo da shvati da je tipožu za pljačku, otkrio je izvor blizak pevačici. Zorica je prvo proverila snimke sigurnosnih kamera, a zatim se obratila policiji i predala materijal. Patrole su ubrzo reagovali i privele dvožicu maloletnika romske nacionalnosti, koji su priznali da su planirali da iz dvorišta odnesu alat i neke sitnice. Niže bila u pitanju klasična provala, već pokušaj krađe iz dvorišta. Ali ko zna dokle bi išli da ih niže uhvatila na vreme. Srećom, sve se završilo bez većih posledica, dodao je sagovornik. Markoviceva je nakon ovog neprijatnog iskustva postavila još 3 kamere oko kuće kako bi dodatno zaštitila svoj dom i sprečila slične situacije u budućnosti.